kublai phi baros ka thup khobor jangi ka don boss ku media network kimat ki bakong san menta ka singi kilong wating ban bam dos yar amdon kanu ka jingpang siar klem kamadan pa sangma haulaba hadako gre tura shen insiang rongno eka surok umtrai kular uba Charles Marngat ban kan mau buram Kamarang Presbyterian Science College Yau Reverend Thomas Jones Tomentai ni apaj ki khubor ki bakhamria Ka All Meghalaya Poultry Suppliers and Retailers Association hakar pu artarik julio kalapan shaish ki padba bakimdei ban tieng ban bam dos yar namar don ki balapan sa priang ki dur hakir insan social media ban pensngothu bakla balayo pang sakis yar Halor kani ka khubor hamsaya u president joga kan hon ka All Meghalaya Poultry Suppliers and Retailers Association ba wan shai kharshandi ulong ba kat kum ka jingle wa jing tep jung u na katanar veterinary halor kate ka jingsa priang ki khubor hamsaya la shamba kita ki khubor hamsaya kimlong satia ki badai amdan kanu ka jing pangsiar ki pai ba kim dei ban tieng ban bam ya ka dosiar ki preo ki bashim kabu ban pentip ban bana ki social ki platform juga social media ke WhatsApp, nama WhatsApp group itu ki bagadan kata kajing pang kita hati jangan hadin bagi ngalio itu kitur kumka senghi ke baju pet cukri nak bentar jom ini ki pait ba mau ki baju yo ban bam ya kato ki nong di doi hakum kata ka pol ke bangalio ya kan kajing tep mau bagi di social media nam ngim silo song klik ki ya kumka social ngilami balaya kenduro barkan ka bidang department dari orang Shong dia banyak penbet banyak diskus berkiru berkai kemai ke bagi rayon orang dia bagi banyak keren ketu boleh buat dengan Shong yang meeting bagi beliau bagi doktor antara bagi direktor juga veterinary kami kita kawai kemai ke nak dia jungkir itu bagi persinoyo jingtip bagi don kum kini kecimpang hangi boka jelai kejuni Bakai kebang kuahan yaitu EP pertama, lembaga media bagi press kaya bangga di kapal, ban penting ba pinun de ban nong sier, ban nong smiet sini ban nong tien, hakabe de ban ba di dosia. Dosia di bagi orang rap, lagi bagi chef EP kalau kadok kaba coach, kaba bil ban ba kaba ngi dan jelaskan di resim di bahkan kalau kemar kaba senior ni kamar papang kan biar bandung haki market ke jadi mana ki market tu bagi idon je unit bagi nak trekam ki trekam pro dalam berstart dan mi ki pet dunia ya kumno yang jurung ke sini jelas ya kumno basiar dia has kata ban pencai macam ni press bagi tiga shortage de kamar ye haki ni pernah kita ada kata kau ketika mat ke ba ni kum acal isi kia ba yang jingkudor jonka ni kamar ke bawah napan jingkudor je kamar ke bawah napan dari mat singkang juga asam je ke benggol bagan lu cari kini ki notice ba ko ben no kimi kamar ke bawah napo lagi haji thor apa kau ngabes benggol ni bagi pitmat parpol yang do ya ki notice ba ko kam sing yo nya lagi kisi ki bawah nak kata kadang sekolah dan kisah sekolah dan ini siar tergiyo nak nikah jelasan mana kesukaan kalian. Bagi siar hari kisi bangta 4 ilong ban bangun. Ilang tahun 1.5, 4.6, 4 long ban ada kata ban biang 4 long ban bangun. Kita ya hakajing shortage ke market ya ban los. La kata ya hak market hi 1.8 jam adu kilo above yo ya. Kata ada bagi gue di shortage ke market ban. Jadi different nak kabeh tiat dan suara mentah dan efek tak untuk spot enggak. Agak baik dia berani nggak ya banyak keren, bikin di palan ni hari bamaki kila ya kacingul tinggi bagi dia tulis di palan balik tinggi pada Jadi bagi show in charge juga kalau tinggi jadi kembali yang tu kali marketing one bagi WhatsApp group nanti kadang yang cuma akan track ya ketika tur ke bawah di social media platform. Ketika kita bagi tinggi kabar share tinggi sosial bagi ya cuma no sebagai fakir dulu kita bentar kita ini benda kita beri ke sini kebu. Jadi kita bagi share. Jadi kalau ngikuat ban realisasi sosial dan panjang ban kita beri ke sini kebu ini begitu pada kembali
Ini bijak. Dur. Ya lo tu kacing keliba mafi keli ni. Gila ni kendu doktor ro. Ki doktor kila ka assurance bakam dan kum kata kacing pang ye. Nak kalian ngajung kiru ada fi kwa man bu jikli ne level le keli ka. Veterinary department they are willing to help you ban keli ka taru kan. Long kila long willing man yarap ingi ka taru. But kila ru ka assurance ru bakam dan kum kata kacing pang. Ada ka don ru first ka government jungi kala pen mi hi notification halar kata ki ke borokan. Balloon injury mo. They like information. You can run FIR, any FIR. We didn't launch any FIR. They just an information. Nila kiru. Hadir ke jingi kedua jingi bat kenika police department polom injury. Ke bagi yo ya ka khubor na ka police department ka ai kita jingi trailang bat ni but kalau orang bala don ki jingi ya. Kumgini gijing jia ki bacumi nani sikma bag labu ru yata bag ikerpa ki bere ki bashim kapu ya dan ba kacing penthop riau nama ki social media bakin shil ya kumgini gila ban penting ne pen smith ne pen sia ki bere ki balong ki nombang ya ketua sia takini ki kenten ki bakin jadi ki bagi apa as ki ba ni pot Kadang hok on benstop mo tar kung kaani pimla bansu lam le kono ka fake news mo. Jadi ka problem what we're facing now regarding to it's not on Facebook or something they launch. Jadi on in WhatsApp group. Di bantries ka simpor ki ba magin FIR ka it'll take time. Di nang tar kan ibu di complication halor ka to kung banya ka police department. Di yamentas wa ade bang let ki police department kan le ka pada kan ada kami kunu issue kan they are willing from the police department also they are willing to help us kami ada mangilang information ki ru yang diharap ingi Ulaba bajur ba ne bun kenta hakilum garo khamtam hanong ba ka district West Garo Hills tura ularat berpen klem ya kamadan ya lekai bala ainam haka kerteng jung purno agitok sangma menteri rang ba mensua ka jela badukpa jung menteri rang ba ukonrat ke sangma mamenta ka khendo kala tu de ki spa bar hajar ton kala taplod iki jaka shatrai jong kani kamadan kala tua haka step arpu artarik jeliu haki benta ki bamdon kanu ka kendro ban pen schem ya ka Kiway part gijaka bat ki surok ki bala sya penjular house lab bat ko umsaw ki long haki babun ki benta jaga surok kasnong sampal geri. Haki babun ki jaka haki lum garo kiladan ki jing tua khandau ki bala bo e kalit kawan jong ki pat ba haki jing e. Ki Borsan Shahar district hakaleng ki jaka kila kene ki kiti jing e rapan pelat ki pat ba na ki jing ma jing mensaw. गाड़ी भी दोगे इसमें catur catur Ubat Charles Marngar MLA MDC na Mauhati constituency haka arpo artarik jeliu ulalit ban jurib eku surok kali hakasnong omtrai
Hakane ka jinglet jurep ladon lang daki officer na katanat PWD Omsning Division ba kenthop yau executive engineer ba ar kharkangor ba kiwe ki officer jong katanat PWD. Uba Charles ula penting kena ba shen an sedang penbahano ya kani ka surok hakini ki khendiat tayau banwan. Kani ka surok ka peniaso e ka snong try bar ka snong jari ka ba hab hapo ka nong po constituency. Kani ka surok kaya lang ba na ka snong jari ka don haki benta ki ba hab haka jing pejing sumar jong ka PWD nong po division ka ba ladap siang rong. Kibenta ki ba hab hamau hati hapo ka jing pejing sumar ka Omsning Division ka jing siang rong kadang sateng hadu menta ya ka ba Charles Marngar ula wan jengo menta ka sngi ban pentikna ban maramot ya kani ka surok bat en siang rong ya ka endalakut ka ayom liur. Karena kaliang jungau orang Basnong, woi negeri Basnong belakang Islam akan kedong aing kujungi. Tengi iba akan kesurok aman lah kapur di Saidon, ibawan inspect, ibawan page, ban kami ya kabahagas ni kujungka. Andre bunsin hi ngilap kapflop kam yuyat mat. Andre hagane ka Isnem ke belaligno shwa jeng gaji seng sinot samlah kene ka balang trairu nagaliang jong executive engineer ila pengkre berkhoj estimate ban aino daga blak teping henrei kampoi sono hadu menta henrei nang ni sakmat ni kermen ba kene ke jong inspect ke jong pek ke jong MLA rangkat bat ki departemen jong gade ka PWD jong gade ka surok ni kermen ba kan seurlong no kumnehi kanom de bankut tang ha ke jong wan pej man la kapor tang e bon wan sorbe man la kapor henrei kanehi kala kham pelang a jangi kum ke pajba namar ba isut josneu isutip tang ka ham saya ba kane ka surok kala janlong bat kan sa urlong no henrei man law snem ngi labbe tang rin jinjar stom bat ki jingti kine ka surok bat kam num position no henrei kermen balong ba jong ka si ya ka ba Charles Marngar kum lokal MLA jungi bolong ru MDC sitting jong ka ne ka mahtihi ngi kermen ba inla pun long bat kan long sha ka buram ka bakraw yi la da ilala ban pun long bat kum ka dong ka tany airo ka ngu ka buram na ka benta ka le stom gu kum juru long ba jong ka sni ka ba ile lam leng ba briu jong ka de department na ka benta ban mi bat ban pej ba na ka benta ka long ka man jong ka de strok tang ini pentin kiat ai ka jeng kublai kerpang yang lokal MLA jungi ba Charles Marngar angkat bat ke tim ke jungi do mata ke sengi ya don kumne ni tahun ni surok buknya sok nang ne na nongko division Omsning division hakene ke senong try ini surok udah syau butlum na ka bentagi nong senong ibadan hakene ki area ni kejing kebaki kenduk kedai nu surok am jula ban klet bagi senam gi baman suara kapor bangadang long sedang long kum MDC ila juyami pai ba ban tray nu surok baga jingi tray gi bakado akan mau lemak lai mat khat lai trik bana Julai jong senam arjar arpuai ni tray nu surok yami pai ba bisnong ya rak mau ya pu ke kendo ni ti kanala ni tray da kabor mat da kopor dia kini ke jing kaya pedang namar bayau ni surok adu menta 4 laban lei ban sna motif surok ubah ukut tang hakanong po division nang te pade kabahap Omsning division unu surok udang sakut komba 10 kilometer tam kilometer seteng tam kalong 1.62 barang sak PUI dalade kujing keti jong surok ikali ki aksai kapang ke sitom bankit iki marap bankit iki nongpang
kajing be kam be jam jong kinong song snong kalong kajing ke krau aduk kata namar banang ne nam trai da pia be shanong po kan simpor tang ba sikan tasta ti namar kajing sneu palat jong nu surok kinong song snong jong i da kilek shanong po ki habanya no surok mo ti kalak ban palat ya kalai kenta kata ka de kajing sha te kalak kata sisa ya kapor kalak kata ya kajing nut kajing sap nadong sedong kam tam habadon ki emergency kajing pang kajing sistem kalak e pher sikan ta siteng nada day ban jai e ke basong si al tiru kala jah hadu sikan ta siteng te kalong sisa ka ki e ke basong si ban pe yon surok te kum unong mi khmat pai ba adin mala job kum emale ngaso kemen ban yuthu ba hagini kniat smi ngalayo ban yi kendo ya u deputy chief minister badai pek ya ke PWD road iba perstun bensong hakajing yi kendo bat i ngalayo thu i kajing ya bat kumta hi marmar na kaliang kajong i ilaya keren bat ki engineer bat engineer jongka PWD musning division da kajing so thu jeng mot lang ila penbek banwan pek mata kesing ni so thu ban snao yu ni surok mentah-mentah hi ban pendap aduk geblak toping kamla ban long tinrei ni shui thu ipi ba ka target hi kalong ba lakum no kom no mentau snem hi in haban yak saj ban le stom beri ban yo aduk geblak toping kenang ba kanami jing e shu gisnam ki banwan tinrei na ka benta ke jing e jong ki pai ba hak ni ka liur ka pementapat nilai keren nilai perkhat balakum no kom no ru ngin thau gilat ginti kumno ban khat ikni keti jaka-jaka bade ban pendap mau tang bagi pai ba ki yo ban pelon kam ban liur kat bangim pa yo ban le ka blak toping dina kaliang jonga ngas ngode ban ai kublei kerpang iba prestun tensong iba de in charge ya ka pedudi kum deputy chief minister masni kendo bat i klam da penslam ila ai wud ka ordar ba dei ban le jongono dei ban pej biang itu surok ban ye thu i kenang ban yo ban le no e ka bodon kam te ya ke estimate jong le surok ru ada ban konkret na kaliang jong step engineer jong ka peludi ai kublei iru rengkat baga tim ka jong i SDO bat ki wei nong tre ki staff ki jong i ha ka bar ki lai le stom hi kat balak te ka don hang ne yang tai ka bangi de ban at kan ya da ke estimate te ngait ba ki barok ki nyai be ki arti na ka mandaban persuk di kipai ba apo ka konsensi di barok koi dengan semua ban ai kublei kerpang na ka mata kirang ba snong ki nong yalam snong ki balaya wan lang mata sengi ban ya pek ban ya jungo anu surok ila ya mi kirang ba snong ki nong yalam snong bat kene hi pen i ba ki angnut sisahi ban yo no inu surok namar une udai budlum nak mata jongki bat ulong gejing e bro skata nak mata jongki te hot aka konsumsi ngidon sibun gijing ya aku pada busuro te giwe padangan empat kali mata kesengi nama orang bun gijaka ki bang hab ban leit ban kemi nak kaliang kejonga bat ke bangi hab ban pek naki kot kislah haki office hakani ke department kano ke bangi lade ban le kano ke bangi don kam ban le don sibun ki ki ba kumunong mi kemat ubot hamai kumu emale ngan persang nang ni kemat nak mata bangkit dia kena kelengkor ke bagi pai ba kelatan rong hanga bat ngane train nang ni kemat ban budin iki kam sateng ya kejing sadin jong ka konsensi ke jong Kamairang Presbyterian Science College hak arpu artarik jeliu kala rakhi kan mau buram ya kasingi kerpang jong kpa kathok katar tien khasi Reverend Thomas Jones missionary na Wales ubala sandor ya kathok katar tien khasi dakaba pendon kam deki Roman alphabet hak jingalang kabala penlong ha college hall dong Sangyong Mairang Block lawan sementara ke head of department botany Kong Birani u principal Baar thank you kinong hikai bat ki khna pule jong kanika college hagani kasngi la ya merjing tep halor ki daktien khasi bat ka jingmod jong ka khasi sheki khna pule jong kanika college u principal ula kran bnia halor ka jingem ka jingtrai bat ka jingno senyang jong Reverend Thomas Jones kum u pro jabieng bat u riu yo ijngai u bala sandur ra ka jing id bat jing IT lot yalade haki kam mission haki to ki por kumban pen kan mau wat lada Reverend Thomas Jones ulawan
kum missionary hagi tu kipor ulaya kendo mau siang bat ulayo madru bon kideng penkiang ki bakhang lentia u bantre haki kam mission lakata syam kertiang den penban ulah tur khmat ban ai hakajat ban riu nyau trap ki arphulai teli ki dak alphabet hakaroman script ki balong menta ki mau benna ki mau nam bat ki mau bersiu jang ka puli puthi ka tho katar hadu kini kisni Kadang-kadang meski kabar kajat bener fasih dari tang ika Krista mau ikan mau ikan mau burung badia pada tungka history da ong ba apa boy hasara kabeden kalau ni bagi don nyunda kadang kadang lama berubah kata kadang jing boy nengkong kejing yung kejap jebu hakane kali kasih janjia ini di uni missionary supaya sana berkat bat kalok jumbu ada pada boleh dan kalau bapinung na mana kalau possible barang impossible dulu possible nih tiada kalau boleh jika baru poi Moses ialah pun Israel poi ialah eva gospel kibri hosara kibaduk banyak orang bersitom kum syawil si ialah gospel dan maskapi kabaduk berkengan kata-kata kewe jingnya sakwe ialah mau keren kasih rumnang kasih keren parang rumnang keren you kata kalau jingnya kasih rumnang kabareng saya Thomas Jun unang kasih nek uno kene gospel lah Kutun kami klik Dewan Sapswa Gospel Apsofnya Bak ini kasih kin suto ika gospel Lengkam ban hikai yaki hakakir kasih Nah, hikai tak neng kai kisik sebut sini hikai di buat si bayu dapat berkelam ketin karen tang hak itu meaning karen punya tipsu hamnang ni berkelan kasih kalau Allah doa dulu beliau was smart was think beliau bertresitom kemudian le ni ngamla ban batai henry kai ke bangikit kalau bah tang prabenai ulanang ban keren kasih, kumpi kasih. Tang prabenai, mesti sisnen. Bom tip di keten kasih. Wan sisnong demi prabenai anang. Sedang ban keren, tin boleh. Nasi keren kan si kau lak kelet. Dalam yo jeng tho, boleh telong. Lek kuno. Persang doan tho kasih mundon dak boleh kasih boleh jing menengkong pemenang kasih ada sol ban begini orang pulih mentok menyaruai pulih ya Bible ya kuno bomdon kan kuno hapsna kata kadai kencing start kecubu ladang mencuang ke bawah persang tho ai kasih di penegam kata dan kita menggali kata mau cuang tu juta don bawah sini bawah kasih kadang kau berkasih lu nampak dia ingat apa kiong tho ketin menggali dan kita menggali dak menggali kerwat cene kerwat cene dalam temuan Thomas Jun ini baik dah hak dia betul. Kali kerja aku no, kita pek ha. Info, lingba Thomas Jun, ese kisute kata kerteng. Regim tepa, syakhan kejing long jongu Thomas Jun.
de layo shibun bahane ki ibalisa principal laan Syafang Thomas John nado kapor ke Chinong ma jogu bat kudo lambi ru nanti napo Wales banwan shani bat nado nong haga kasi mo ya kita ke baningkom ka ba ulang ko ya kidegi dan alfabet ka badan alfabet teli bat uklem bat penrung ya atli di alfabet kata ka berong n bat uhi Day babu jibon roy ubang penrong hadir empat jadi di atli di alfabet kata UN baru di oh shisha gari kasih janji ajuni hatjun umpat kok shibon kikot kasih nre ushu translate ben ya kikot kibala don lipa jaga kasih Buatkan untuk Hakasin baningkong ba usamla na temri boy u Fleming Kimdet ula yora busket daka kali Maruti Baleno hakaba ula job yaka jingya ko batai lepa manu ban job manu ban rem bat yaki we ki jinat ki baya day bat ka jingya kun cricket Indian Premier League IPL yakani ka jingya ko bla jer kerteng daka jito dhan dana dhan usamla Fleming Kimdet imat ula day Buntam na kijingkeli batai ne yatho lepa yaki jinat ki baya day bat ka jingya lekai cricket IPL Ulayora eka busket baleno daka jingkemen bat jingsngau sarong halor ka jingjob jong u haka jito dhan danadan. Ni motos nongpo hang ni so tenat mo bani i we gis somla bala job ya kene ka Jio Cinema ka baulai le ban page ka online to ka IPL pimenta nakliang jong ka company Jio Cinema kila ai ka we ka kali free ka baleno haka ba undi somla la ban po ka sunong jersey mo layo bangkit ini ke busket tengi sorong ba kum kini ki jaj jeng akar ki don ba snow ki we mo tengi nak lang jongi tengi ai ka jeng kitbok teruyang ba tengi on pelengkam ini kali boleh sebut Nako ngapen itu share ade keteng jong ade Fleming Kimdet nga syong asa apa syong jarasi tang mentang asa apa dong nang kendang po Saiden dengan yo akan kali yang baka IPL perdes ka bagi khot ka Jito dan Danadan kahakaba yakane nyahat sulek kai free hapo ka Jio Cinema hapo page ka IPL teki yang page be ka tu hapo live telecast teka don ka jingkli kan wan be haman lagi over syaban start ka over kemudian don ki jingkli nyahaban jawab itu ke jingkli kila I for option tengi haban choose be na itu ki jingkli ki simple answer yang itu question answer Meghalaya ngidon arngut bajok uwe di urahul rabha bat uwe di manga debana po Meghalaya bajok nikong di manga de utabaar di napo uta job hakwe ka match ke Bahadin nga job haka match ke balik kai ka Punjab Kings bat ka Delhi Capital haka de ka match Ndrupsau match ke Ndrupsau Daki spangut ki khna school ki ba thrang ele kai haka Subroto Cup tournament ka ba de kerpang tang na gabanta ki school ki la mi ban yeng lan haka screening test hanong ston hakini ki ski na ki ba bon tli ki school na kane ka district kani ka jing bon jo ki khna school kala wan shakmat ban shim banta hakani ka tournament kala penlong ki nong tre jo ka office district sports officer ban pendap ya ka screening test hadu khandai ba je min mit kala don ka jing persang ban bu teng ya kani ka kam henrai na kaliang ka office DSO kala pendap ya ka kam hakatai hi kasngi Tengah no. Das ngene shwala lang mo ngene shwa Okay, marba. Kena beji, kena sistem, kena skill kita kan memang betul kan. Dari hapsa tak kapor. da fun biang mentang long Buruk kan strict always ni boleh balik balik kat sini dah. Cuba macam sedang sepuluh wajib perwai itu ni apa? em nak postpone du kadang la lagi dang long adi silong ba pina postpone like sini ne la shair mo kawan
Kami takkan dapat ada kena sekitar kata beje. Besok kan. Ini kena kena. Amna du mene ne pila pun kre kabam ne yakine kuno ne jakasa Ada ne yang kuno. kata beje. Mentaro na siya ka po. Ngayo nakasnong yung ba balik no gini na. Jangan ngasnap ni. Hadin nang tapri di bang yang betulan pada masa cengai ni. Mon yang lawan sifin, mon yang masai, no. Jenjar ni. Kamu ngerti. Dah jenjar tadi ban arrange bagan. Tadi ban bu asli. Dari kebat jengai, tadi ban air suai kebat kamajan. Urung pondur. Kamajan. Saya beje tang udang wai ti ke ambil lebih. Yang pertama, Tadi ban arrange kuno asli. Oh, dah kalian gemini ni lah putui, bah. Nang ni sakaman ni kena jas tu ni. Dapat mak dia kata Orang nak kejeng lepan hi ke departmen Jepun Indonesia. Kamu kena ke besai. Jadi saya penting bertamu menteri hak ofis awal tu. Sepuluh beje, sampai dia lepas nuai. Tak beje kena sekolah ni bi. Ini kipas tu timun terakhir. Iba pun pernah nak ban close sekolah ban fomo ini kena tu ini durmu. Madam, dah kau burung stop halat dia kena. Kor kami nak show. Kalau tak hangok rumah kami hak cubi kena kita udah ni kat pizza. Mah, dah kau burung. Ini negeri kaseng WPSU haga apa terik kepada mereka janmet ngilalet menkenduk ya jadi ISO halor kepada berkenik screening ya kebahan kalian jungi kaseng yang masuk ban sengau ban nomor priang nomor ba hadu kendai baje kendai lai kau ke screening kita penuh ke screening tidak kalian kaseng jungi yang melawan priang dilai nomor ba habis sisa nak kalian ke ISO kalau di ban arrange ba untuk kapor nomor ba bagaimana bagi kena kita don haga jika screening hadu kapor kalau deka kapor ke jenmet kalau deka met kapor kendai sedang kena school berkenting kena kita ngedon haga jika screening dia kata negeri keseng jungi melaban pediang bagi nak kalian kejungi keseng yang keseng lebih kesu nilai kendo ya kediso bagi nak pensengek mardor ya kata kejung screening bat ngira pensenge bat kalian ka disoro kala kopri berni kala trilang bat kala ngai ya kata bat kala pensenge no mardo te kabaan na kalian kejongi babun ki school kala komplain yang ngaseng bat kene screening kalong kabau unfair te kerpat ya kita ki school bat kena ya ki bompat singuhon ya kena kejinglet screening soba banwan kendo hak apply terik kepada kasni Friday ya kebang nak kalian ke department perkiso kini yo ban arrange banyak penbet ba kuno ban le ya ketika bentah sesisen ban biang sesisen bagi kena school kiba bompat singuhon ya ke screening mereka kasni kepada ka apply terik tekin soba makin wan banyak kendo rengkat ban ngasang hak apply terik lengkap bat ka DSO banyoban penbet ya kita kijing dongkam perwan raru ya ki dokumen ski babeng te kebalai keba nakalin kejongi kaseng ikaba mimla ban singo priang de delay ya kinyong screening ya nakalin jungi kaseng kawe kijing bom singon nang takikna kibala wan komplain ni kalong ba iwe basim coach iwe ka school te kaderu kanong sim screening mene kasmi te nakaleng jungi kaseng yung sungla ban priang ya kata nomor ba haju ka por kali ka coach haju ka por one screening nam takiwi kena te kata ka ba banong man sumudur hipi Kiseng IGM Voluntary Blood Donors Organization Kaseng Samla Catholic St. John's Parish Laban Barka Kerman Foundation kila rakhe kerpang ya ka World Blood Donors Day haka arpu artarik Julio daga ba penlong ya ka lempung ai sebun ya la kasnam ha hall ka St. John's Parish Laban haka ba ki samla sebun mensim kila penno ya la kasnam na ka benta ki jingdon kam kinong pang ki badon haki hospital babun jokane kanong ba Uba San Borshulai MLA but Chairman Megalia Tourism Development Corporation ulalong ukong san hakane kasni
ba agi kipor la shuyo yeng spor ka jet bol bala ji kimi la jong ba arut ki kun bari tai barang kha lai mut man tai la sa spor kan karmal ki kyo la yo yeng le sim kam dun ador te kadai lu ka sigi ka ba ka bangi de bania perkhat ba mo lara nga siyo benta ba ben ya kapor makan puli ya ki holy books kapor bang travel kam po flight arganta lagenta ngayo por ha ben puli ya ki holy books jo mi kot kentang ni bakul ke bible dan balik kan na do por bang long isi ada ma masih ada yang puli ya ki ke bible ke Romayan Quran kita kurang ranci dan ni kot kentang bakul lalu puri bagai karara iban banian ya sarai balang gitu bang lagi balang rupiah karena puri mungkin kerja kalau kumju oh itu berikong ni pendiang ya dia sun ti apa penre lebih puri yang dihigai kot bakul ki orang ba adni sukai ni devote your time, devote yourself, if it is mentally, physically, and financially also for the society. Kumbaga ko kana email ng kana, yung may nilai kay. Balon mo yo so bayang kulung amat jangi. Wanung sa plate ben tiet kay hang klik. Balai I yam iti kulung. Ndagli ka bi gong ba bangan ay ya ka umbu ngadu ji sistem lang nrei ukpa adu mentaru patwai mengenang ab umurai gedut te kadi gambar di mana ya sim di tidut na yen balik naik di betan culture of donation as directed lani replacement donation. Kata kejemut nomor orang ba diberi ke ais nampang dilada kita ki bahaya baca hospital balong ki bahaya ngasem ni ki perlu perjuang ni ki organisation pun sih nak try ba address diberi wan chepide mereka ke pengasih akan bi ba address of address take na kamu tolong utaba bangin ais nampang apa ke emergency. It's not reacting to emergency. It is a blood katu participation yang kita kasih kadai bangin long ready ngidon lupa kasama ka blood bank ni. Ti ibu ba ong nga ba hak mare chingine ka jenguk jangi bangin ong ngi kwa ban pergi na ka khat nyaw maybe mata bangin ong ngi kwa si spa ka pamla long because it takes time. Bagi beliau kin supu bangin educate eki bangin net syaka shnong jangi because mata ni ladon ka we ka strategy jangi na kalian ke SBTC na kalian ke Max AIDS Control Society bangin yang NHM Komunikasi pengajian tentang kini akan yang insan, dari mentang la persiapan ini mengenai hospital di doctors, dari la persiapan ini di organisasi berpihak antara kata, kau mengalami dari by address bagi para pelajur bagi members ini, kau yang akan mampu ikut mengenai shadow ke community. Ngatai kalau ada yang kita pasang, di dalam kita village health council, kita di village health council keman kisah kita ada, kita iban batai yang beliau. Maybe door to door, katakan door to door begini di asya yang kedua di bagi pensutu di beliau. Baik ini ka perapinyo persen nak nyong ni, kat nyong ada kemudian perapinyo persen di beliau kita pensutu no yang dilakukan jemaah Islam. Because ningkwa Islam kan don habo blood banking original blood center dan yang negeri dan manager harobat. Compare di Islam channel, negeri Islam kan di don habo original hati blood center because kartu kejutan juga senam kuat bagi beliau bagi wawancara ni support bank dengan doktor semua ni no itu nombang pi nanti hospital nama kita di doktor dipaksa di doktor kan paksa bete di nombang ada pem pelagi ada pem puji di kesenam beli nomor barang ni dah pem puji di kalau ke bank kan kalau ke bank ada pem ship kesenam nak blood center jadi nak original blood bank
Lada mantai PCPI rai po piwan shim rai po liting inyo asyam ju isnan takibri bapang haki hospital. Ngin kwa asyul ki brio bakin mare ki omar parang bandran from pillar to post. Kata ka dikege bang sosi hage bang don blood bank bang i ki brio ki mare from pillar to post bang wa snam habatia pang ki brio. Tiga jinggo kira matasin ngagian kami omba okay continue ke jingga pajang piwan chikmat ngri don tang kanyo persen. Ni kuat saya kata ke parpulai. Kacing ada kam sibuk ni dan kam fika government dan kam fiki voluntary blood organization yang setiap ia terhilang bani. Ia terhilang bani ia lihat bangai senam. Ndre hakajo kopor pun suatu eki brio. Bakajing dan kam kesenam dan kam tan apa fi dan kam brio dan ki brio hospital. Mentah si filakan ai, lasai filakan ai, sisi filakan ai, kumbala batai banyak di orang sopo asi filakan ai. Ini ban replenish ya petugas nang keberadaan badan bagi replenish means filakan happen tak sebentar maka sopo asi. Tiada PI man kapor kesenang populak bank dan donde. Tikini kibrio kumbala ongi ba Andres man kapor ba Andres ikon sini asi doktor dari basement kelai kos doktor. Lada ba Andres silik untuk ninyo senang sunai. Takadaw ka voluntary blood donation means one mati. Because it's not reacting to an emergency. It is the blood that is there in the blood bank that helps, that saves life. Kemudian bagi mari cini bermain ais nampak blood bank dan ketukasnya keadaan. Ketika senam kalau ada lupa maka blood bank kepala menyerap di prio di badan kaki hospital. Haka arpuar tarik jeliu. Kakasi Author Society Shnat Juai rengkat ke Thomas Jones Synod College kila penlong yang kejingnya langkan mau kerpang ya Reverend Thomas Jones ukpa kidak alfabet kasi hahol Thomas Jones Synod College Juai. Dr. DRL Nonglait President Kasi Author Society Shillong ulakran halor kapang usinyang Thomas Jones syakatho katar. Halor kan kapang ulak kertiang din shwa syakat thamei ne kejinglong tenrai bajingnya lenti Thomas Jones shwa ba unwan yu kejat syari khasi ni le ki kam kraw hakabaya dei berkatho katar. Dr. DRL Nonglait banshim ya kane ka senjam de namar ba hadu menta empat don babu jingtho haktin khasi ya ka thamei jung Thomas Jones latno ki jingtho bara tho ki ba bon halor ka jingem jung u kum missionary baning kong jong ka Wales syari khasi. Ureu shampang babot pat hakane ka lumpung de Reverend HCT Sumer ubalakran halor kapang usenyang Thomas Jones syaka imlang salang. Haga jingalang play ka lumpung ya merjing tip balapan ya de ka kong RM Kongla Joint Secretary Shnat Jowai Kasi Author Society Reverend K Pariat Senior Executive Secretary KJP Synod Misngi ulalong ukongsan rengkat ka jingadon lang Dr. KD Ramsey Vice President Kasi Author Society Shillong Principal ke Thomas Jones College, Dr. DG Lingdo, kinong hikai bat kisamla puli. Reverend K Pariat habakran kumukongsan hagani kasngi, ulaong hakum kani kasngi lengko dap shispa prapu arsnem ka jingwan yu kejat uni uriu kraw, Reverend Thomas Jones, syari lom kasi jantia, ngiri ban ay ka jingero namar day mau, ubah prat lenti ka jingdum batap ya kejat banriu, lah ka jingduk, ka jinget, ka jingbam nang ban le khu le suba bat khamtam ha ka jingbam don ka tho katar. Hakaju kapor ulaya ro ru ka jingdon ka kunhun Kasi Author Society bagadai ka we ka rishot ba bayeng na kabentaban penne pensa ka ktin khasi bat hakaju kapor bakalayat shakmat na kabentaban dawa ban itu khmat no ka ktin khasi hapo ka kernit ka bapra 8 schedule jong ka riti sanchar kari India bat ban yai beteng ban tho ki kot haki phang ki mat bat ki jing start ba pher hakane ka juk Ketu kerong kabentang ba niladat ye kabentang ka kong mentang ni poi ko se kabentang ba kata kerong usunyang bomla gratio Thomas Jones siapa tho kata kasih ngala pendak kendiat itu kendian bomla gratio ban kam sno haki jingmat ki jonge usunyang bomla gratio Thomas Jones siapa tho kata kasih ngiri yang dekat kani ke pepa sebelum haban hari saya pepa halong usunyang bomla gratio la batong bagatau ye ki jing ai ki bane bat ki basa chiunam bomla gratio katau usunyang ubaroi basan katau ye ki mati lengsier ki bayar ki bopor bat ye kesan berkat kabasut ke jeleo
bat ke kenji artet nakapor siakapor usun yang bomba kletsyo ka teuro ya ke jing ai ke ba ha ka English la ban om legacy kanong ke jing ai da kaman so hai ke kaman long jiunom do kanong kenti jom uta ne kita kibaprian kinong kenti ini kita kasih gelong kinong kenti jome ulah ai jadi tong sa poesi itu ta kila long kenti jiunom do jome kijing ai Thomas Jones ya kejar berkasi kila long bat kinya long kinong kenti kiban nang roy nang san amla syo ban kan ni ke jiroi san jong kini kijing ai Thomas Jones kiban ya nang pur bat kiban su phe bat nang kenti sek haji salendam jong ko lara dan dan ke kin por sabatai kini kijing ai kinang san kinang ye ni persang ban kau hangne ya kiba kam kosan pakai jat beri pada yo namuni boleh kau kumni ro idak ho kasih ki ramba kiba keren mende ke yalang pli kira kirawi kini ene tongnya pe shusho kamnya idak ho kasih apa ke persang jauh Krishna Chandra Pal batu Alexander Buckles missionary jom Dasrampur Baptist Mission ban penlong tien tho ya ka tien kasih de kita Bengali kam simlalong kebacau Thomas Jones rekat kajian relang bat alwat kiramba kasih bebahannya Thomas Jones bat alwat kiramba kasih kira persian lo ban penenkam dan kita roman Thomas Jones Simlapuri ya kini kijisa but hakasiti so John Roberts John Roberts bawan sini John Roberts banong secretary jangka Missionary Society na Wales Thomas Jones upentep kumne baulabu almat kinang dikai kasih tutor jauh baulabu almat nai kasih alani tutor jauh kibalangan English hake jinsio kuba henry tengka simai yo wewe henry tengka simai hake dalopor kam jinsio ya kador coba henry haja tengka simai nata nama tiet lo henry haja de ketika sor jawa henry tengka ketika sor jawa bro kuwe de ala tiet hake dalopor henry tengka simai ya ketika arwat tutor. But kini kita uduan rai, but unising, duan rai, but unising. Ta ti OMM sorry, uduan rai babi junka, duan rai babi junka. Andrume uni udah ukun jin lah menong, ni kun miau kun kenai. Kemudian mengi jom Thomas Jones. Unio anumi wikai mata professor of history ha Australia, but yatko ba yaga tien tho kasi la penila la saindur la daki laigo undai kam Thomas Jones barwai. Ide na ai buron iru duan laigo bijunka kaju kauburon kumbai yo Thomas Jones. Kinoikai ni, kinoikai Thomas Jones kini apa? Ta, dia nila yo kita thok, bagi tim thok kasih, dan dia dalam yo kini lainwat kiramba. Apabila kita persen kita bajur, kita persen bajur, kita nak yang yo kiramba सरकार. Ki sahabat सरकार, ki penbor beban yad cepat. Daki dan kembali. Henry Thomas Jones, Simkongo, ya kita tak kira pasal. Nama boleh, Kongo ya kita tak jom kira bakasi.
Kami ka advice kami di aji mujab kasurkan ban program di kita Roma. Kadai kecing aji mujab jom kiran bakas. Kata kadai kaba ngidai ban suatu. Balai kipas kadai kecing suatu nama ba Thomas Jones uman nakawai ke colonized society. Siakawai ke colonized society. Kumta para colonized. Para sakit mender kini kita cuma ya Tolerance Act. But apa je kita Tolerance Act? Lasya ikino ki bom surat ban dan apa je ke Anglican Church ban mino ban seng lagi jom kedun balan. Kumta ki Welsh kile mino na kedika kedun balan Anglican but kira seng no lagi jom di balan. Parada por kum ki kendan pala penjensur lembaga kita Tolerance Act kat menurut pa Prabu Kendai ki Welsh ki dalam menengam ya ketier hanya insya Allah joki rastan seni ki sekolah berimpian ya ketier Welsh kisah seni ki senhalan kisah seni ki balan kisah ya kapan penong ki jingkri mission ki wabun na kabenta ki jangkriu ba kisnong hari Wales but nanti kita sedang ban yobor ban impian ban paniai siapkan. Dan mereka mengomong hado kesempatan itu kat kendai ki nong kendong di ki long kum kisnong kasih. Kum tu mengiru ikan mau ba ini saya Kristen hajanien. Ba upan hado por pada kena mana ini mengiru doi kamera tu bagi ha di tapan nanti. Ba kesem upan kerana dia kumni ki khasi bagi Wales kita kajing ada. Tapi hadai bagi thumai jingai. Nda bagi rayo maka jom kalat ban manil dai ban sen ki balan maka jom. Kijing kai jom ujon kalben utirajan jom das pasnen ka kham rio uba na France bagatin ka jakat reka ka kham slam jom ka dai Geneva. Warna ia ka jingat ka trilogy jo ko per bakta kalong ban yang yo play kum ka bola ro ka sovereignty of God ti kan ni ka dikai nanot ki wai pat ki mat ji ka trilogy jo ko jon kan kini kita su khiet ha ki Kristen Wales bat ka dikai ki jo ko jon kan ka rum ha hagi Kristen Wales. Dia sepasang ke Wakatra, kami sekini nongena kum John Wesley, udah jauh ke Anglican Church, dari kuat dia kaji pentumai apa, mi so Judge Whitefield, bagi tip dia kum utau SEM John kino itu kanan, the prince among preachers lebih kuat, Judge Whitefield, uni mulai ram, batapok kaji ram juga. Laseng ia Calvinistic Methodist Society, but Kenya Society laseng hakayin ke jombu Morris Owen para jombu Thomas Jones. Jadi kita tulis nama laseng saya ka Calvinistic Methodist Church of Wales. Di kumta Thomas Jones sudah nak hakayin. Kami kita jombu kirong kita reply, wala kirong kita dok. Bagi Thomas Jones lakukan santai Southern Rock, John Kejinikai, John Calvinistic Methodist Church of Wales. Di habaula yokan kulit theology kumtu kuma ilaikan la orden yo kum pastor lapan barwan sini India na London Missionary Society, London Missionary Society kalau melelang dekat Anglican Church ke bagi Wales tu bersua kita dalam kira pagi Thomas Jones manuan sini dan kita tahu dia tahu kalau tan nama apa Wales bisa le hati terlihat jauh ke English hati boleh bahkan boleh sosial kam sarkar kam khayi Wales kita socially inferior kampo hakmat ke English kirai mati karoman kita tahu ke Calvinistic Methodist Church of Wales,
sengno laga jam ke missionary society bagi sapha itu masih bantuan sini. Usayo bantuan, boy sini hari komunitas sini sora. Dia kini kilom siapa yang Mary John Thomas Jones. Badak itu ke kubuang lapau syakapakun tak hadu bangin dia syambiang kublai shibun.